Khatkhati Police Station ke parlo Lahori jana long ke do Nayara petrol pump along jang thu ke jordun alar rada phan langsi gari along ke jordun rong ajok auto bike pen ke danglo ke ongdong agari ka hinodun nang pusi rat pen akoi wanlo rada koi ke wana ting pen pini Lahori jan petrol pump along an rat ke lang chari phan pali damlo Laso ting pen ke long dama ting ke gari along jang thumate diesel petrol ke thaidun nang jia di malong abang ke langsi gari along thaidun rong si angthek long pondo Karbi long ben Nagaland hoya dung Lahori jana long adak Nayara pu petrol pump isido labangso Nayara petrol pump along patumi anarlo apor penang atum bike lapen gari along pu jang thunang thai kewang mat jang thu alar langsi long o pusi nilitu beta long la sinona dimasi nilitu nang humri lo la so ajang thu ko puson si la puson nang kimande malake si ma humi me lo athema lang chi thai o pulote tanki humu ke dak ko pilo kilang pamini abustu lo lake jang thu hormu la si labang so bustu bang la puson video ninge police tame dak tumi Khatkhati police station tu benda wang lo pusi pu la pen bokayan SDO civil lo benda wang lo pusi pu nilitum thekdolong lelang tame wang lo tame ko puson ke wang lo abustu ke dak no ke chok chitelo posi la bang ke chok chi dim lo pulote la bang ke kang hap ninge si angring dolo tame non bang eng hap he si to dap pen adap tame dak jang thu pibom la sila dak la ke supply tum si chok chelo ma mate dak police tum si ako puthoda anghong ke thu thulo ma mate ko piloma la bai si ma humi me lam la sila haya putha ka do ka we kachelang don bang kenang sot lo bangso pucha gari ke veka tum pen kaninche pon tengke nilitum agari to ware beng hingno dagamat langlo jang thua di malong abang ke langsi long long lo la so jo gari abang ke hino daklo pusi tham pon ये देखो सर गया गाड़ी पूरा सीज हो गया सीज हो गया गाड़ी नहीं जा रहा है गया पूरा गाड़ी बेकार हो गया हम लोग फेरी वाला है तिरपाल कम्बल बिक्री करता है 4 बजे से निकलता है लौट कर आया आज का हरजाना इसका कौन देगा पूरा गाड़ी बेकार हुआ है हमारा अभी पुलिस को नहीं बताया इन लोग ने गैरेज पे भेज दिया था कि गाड़ी ठीक कराओ अब इधर को लेकर आया है गाड़ी ठीक नहीं हुआ है खाली पेट्रोल चेंज हुआ है बीएससी तेल ढालिছিলোঁ 200 টকা তেল ঢালি পেলাই মই বিএসসিৰ পৰা অলপ পাৰ কৰি নিয়ে যাওঁতে গাড়ী বন্ধ হৈ গ'ল কোনটো বেছত বনাইছিলে এইটো কি কয় নাইৰা বিএসসি কিবা কৈছে নেকি মালিকে মালিকে নাজানে কয় পিছত তেল খুলি পেলাই চাইছোঁ পানী গোটেই তেলখিনি পানী আছিলে নেকি গোটেই আধা পানী আধা তেল bangso lam the karjulong pen Khatkhati police atum pen adimalong anpali damsi chingki je than damlo kaddu kawe chingki je than pen ka hingno do an agari atuma phanse dame kasemar pipon eje phansi pachini ponlo hala pujang thu angkro ka heno along setame kasemar ponje phansi pachini ponlo bonta isi kamang humi me alama bangke raratum thangnat notice kipi ave pin pensi bangso jang thu angkro bang company hin pen semar ponlo la pusona poro hot case e bokajan aro atum ke japonalong anti corruption ahin pensetame adimalong humri damsi ke chokche a petrol pump bangki ing haponangji pusi ke hang padopon lasi la bangso puthak bangke kopelo সরকার তুম হান্তামে মা গভর্নমেন্ট হান্তামে চুনি রল বাংকে বনাংজি পসিদি লে তুম আমি হাং পনলো এই যেতিয়ালৈকে এই তদন্ত নহয় আমি আমাৰ দাবী দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমৰ দাবী যে এই বিওচি আপোনাৰ পক্ষ আপোনাৰ বন্ধ হ'ব লাগে bokajan pen anantirang karbing long live